Pêlên hunerî bi beşa sînemayê bi mamosteyên hunera heftemîn li pêşberî we ye. Di vê xelekê de em ê binêrin ka sînema kengî ava bû, çawa pêş ket û heta roja îro çawa berdewam dike. Beriya ku dem dest bi çîroka sînemayê bikin, em wek huner lêgerîna dîtbariya sînemayê çawa dest pê kir, em hinek behsa wî bikin milê dîmen de giringiya dîmen ya însan xwe anîna ziman de çima pêwîstî dibîne bi dîmen xwe bîne ziman. Tabii em wexta behsa hunerê dikin, em dibên huner lêgerîna însan ya xwe anîna ziman e esas te. Tabii tiştê ku xwe anîna ziman huner dike, lêgerîna estetîkê ye. Em milê dîmen de binêrin esas te vek beşên hunerê din. Yani ji şano bigire, ji muzîk bigire, ji girêdayî em binêrin vana hemû rêbaza xwe anîna ziman ya însana ye. Yani derdekî însan heye, dixwazin bi awayekî xwe bînin ziman. Ji avahiyê ev hemû wek rêbazin. Tabii însan dîroka însaniyetê em binêrin, milê dîmen de jî xwe anîna ziman esas girêdayî dîroka însaniyetê vir veye. Tabii em dema hêyê beriya ku însan civakbûnê navxwe de ava dike, em dinêrin di şîkefta de însan mesela rewşa ku jiyan dike, nêçîrvaniyê, komkirinê, resme heyvana, resmê destê xwe. Vana hemû veke ku bêjin em li vir in. Me em vana jiyan dikin, mesela duvara derdê xwe xêz dikin, lêgerînê xwe xêz dikin. Îca em her ku dibînin, mesela destpêkê kevintirê dibînî, hinek dîmen daha jî rêzê ne. Yani daha qaban e. Rast in. Ama her ku em dibînin însaniyetê de xwe anîna ziman de lêgerînê xweşkayiyê dibe, em detayên şîkefta dinêrin, em dibînin mesela ji xeta rûyê heyvana bigire, ji şeklê tevgerê wan hemûya ders dervek nêzî rastiyê dibe. Çiqas em hîstî dema em vana dibînin, em dibînin ku demek ki însan milê estetîkê de jî lêgerînek wî heye. Dixwaze xweştir xêz bike. Dixwaze baştir xwe bîne ziman. Çünkü dizane ku ez çiqas xwe baş bînim ziman, dervê min baştir fêm bike. Esas lêgerîna estetîkê ya dîmen de yani bi avakirina civakbûnê însan de vê çaxê ve dest pê dike. Tabii piştre em binêrin, tabii medeniyet dest pê dikin, em dema qilana dest pê dikin, em dibên qilana de mesela her qilan şeklek wî, mesela şekil dide amûra, şekil dide dara, şekil dide kevira. Dixwaze bi dîmen nasnameyê xwe ava bike. Mesela hinek dara şekil dide vek qertal nasnameyê xwe digire. Yek darekî şeklê darekî vek nasnameyê qilanê xwe dide tîne ziman. Demek ki yani êdî nasname girêdayî nasname girtinê, nasnameyê êdî kurtir dibe, maneya dîmenê kurtir dibe. Pîşe medeniyet ava dibe, em dibînin ku her êdî peykerê de mesela xwedeyê xwe ya jî medeniyetê xwe bi peykerên mezin mesela xwetînin ziman. Dema Sümera de îro mesela em tableta de tê dîtin, dema Misirê de em dibînin mesela Sfenksa mesela bi awayekî herî rasttir. Em îro dîroka Misirê mesela ser tiştekî ser hundirê piramîda de Sfenksa de mesela çawa medeniyeta vê çaxê bi dîmena em fêm dikin. Dîsa dema Yunana de lêgerîna estetîkê êdî digêje asta xwedewandiya hoqas pîroz dikin. Hatta yani girêdana laşê însan, damarê însan, ziraviya xeta mîmîkên herî piçûk jî bi awayek rastî dixwazin ek bikin. Çünkü dibên em çiqas nêzî rastiyê bibin, ev qas xweştir xwe bînin ziman. Na ticarî dîrok ji hev qut nebû. Ger em gibên dîrokê sînema em ê çîşkê bizêvirin, em ê bizêvirin rastiyê dîrokê. Di afsaneyan, di destana da dema dibên di Gilgameş li sermediyê jiyanê digerî, belkî huner bû bersiva wî. Huner sermediyê mirov berdewam dike, ew tirsê ku ji mirinê
ده هنر دا دیت کانه سرمدی ها بردوام بکه و هر وها دشکفتن دست به وینایی کر بنخشی کر حتی روزایی رو ام بین سینما جی ده پر قونا خران در باز بوه ام کارم بین ده نیگار کرنی ده بخود دست پیکری نیگار کرنا بروناهیه بخوا سینما او رشیتی بخوا جیان لسر ده آلیاوا بود تمی افده آلنا نکوکی و هفدو تمام کرن دوان ده های رش کرن و روناهی او رش کرن و روناهی وی روناهی دکانه به بروناهیه نیگار بکه خیز بکه اف دست پیک سینما جفرده امکانو بین دست پیک کری فوتوگراف دست پیک که وسا هدی دست پیک که اف تکنیک ورا پیش کد که مروف دکوان پفچونه مروف دخوازن سرمدی خوا بردوام بگن هر وها تکنیک پیش دکوه او همو زانستم ورا هدی پیش دکوه دزانن گو چاوا کانن وینه تف بگره چاوا وینه تف بگره او جی ده تایبندی جاوی مروف دانه یعنی یه او لاشا آوا کری براستی او سر همو دوی لاشی دا دیار دکن یعنی کمیلا نه جدای جاوی مروف نه دم مروف دزانه چاوا جاوی مروف بکار تینه او کمیلا نیزیوه دبه ده قناخه کی سینما بدنگی دست پیده که سینمایی که بدنگی حتی دمه که دریج وسا تفگری کمیلا پر کم بود ویدم دا کمیلا پر تف ندگری یعنی مدکانه به تابلو اگلیدان پیشه خواه کمیلا تف دگری پر بوینه این بچوک دست پیکرن از نخوازم پر نواب کار بین من خوازم اک چیروک که ویتشی بیجم او هدی در باز قناخه که نه دوبه دمه براسی برکی ناو لیکر بون سینمای بدنگ لی تجاری دنگ جی نقد بون یعنی مرا وگره پر جارا موزیک آلی کار بود دنگی که بو یعنی بلکه یکسر نکنین ده کمیره دا دنگ قید بگین لی اما موزیک ده تماشاوان ناسگر موزیک هدیدی تولید بو پیرا دما دنگ بکارتیه بخوا هم تدبی قناخه که آفراندن بخورتینه لی اما لکیلک بیتشن دن آواد بو پفچون آواد بو پرسگریک آواد بو دم پرسگریک سینماگر را و کسی تمیل سرمدی خودگاری دتید لچاره سری آدگاری یعنی هبونا دنگ پشتیگو دم که دریج سینما به دنگ بو به هبونا دنگ گندی را پرسگریک که نون آوا بون چه بی دنگی بکار بینن چه تکن خدمت هنری که نوج برگو وی دمه دیتنگو سینما نزیشانو و گرک جدابون اجناب هدو چه بکن هنر جی مگو هنر بردامی مروه چه سینما به سرمجی جدابونه که چه بگر وقت خواب ببینه وقت شانو ببینه تشکینو نه آفرینه پرزگره که بو اف هش گرک مروف گرک حسکرین هنره لسر بخابتن کار بکن گو چه همه ویدنگی کار بینن او تکنیک جی هر تم هر قناخ که داویرا پیش که هدی تیوی دست پیده که دما سینما به دنگ دبه و به رنگ جی دبه تیوی او فوگرام تیوی جی بخور پرسگره که آوا کرنیزی تیوی چه بو سینما کت هر مالکی دما بو هر مالکی پفچونه کینه قناخ کینه به سینماگر رو چه دبه در بازی قناخ کی گو از چوا جدابون جی وقت مگو ما سینما جدابون بشانو رو چوا بکه دوی دمه دا مونتاج مگو دست به که تفگره کمیره گلکی کیم بو هدی دم مونتاج ناس کرد رساندن دیمن ناس کرد تشتکینو آفرانج شانو به دور کرد دما تیوی نوما فوگرام سینمای چواری تماشا کردن او جی وی آفراندن هیچ کو سینماتیک فی قناخ خواب به زمانی کینو زمانی کی سرمدی و زمانی کی کانه به چاند جواکا بلاو بکی به ناسنمای جواکی پیش یونان ده ام دبین دما رنسانس ده آستا دبین رونق بری ام تین لیوناردو داوینسی رمبرانت حتی 100 سالا 19 ده ام دبینن مل دیمن ده با ایدی تجربه انسان یا مل دیمن ده آسته که مل استتیک ده مل دیمن ده تابی یک جوان ام چاوات مل تایبت 100 سالا 19 ده اف دما پشتی شورشا سنا ده ایدی انسان تکنولوژی به پیشکتنا تکنولوژی جی ایدی دیمن ده لگرینن جدا دست پیدکن tabi tarit sinema hine milek bir tekniki heye ama ev teknik ji dîrokê vir ve vek em tenê sesela nozdemîn ve em bidin destpêkirin kêmasiyê xwe hebe. Çünkü
Em dibinin Sînê de, Çînê de, de rojhilata navîn de mesela bi awayekî taybet bi merceka ve beyna dîmena çaba rastî zemîna bikin mesela lêgerînê wî henin. Mesela sed sala yazdemîn de İbn Heysem heye. İbn Heysem yekem car mesela ev teoriya ekî datîne. Dibêje çav tiştê ku piştî ronahî dikeve cismê ve çaxê çav cismê dibîne. Yani ronahiya ku rastî cismê dibe çavê însan da ciyê xwe digre. Ne ku piştî çav dibîne yani ronahî tê çav û çav cismê dibîne. Esas teoriya yekem ya millê eke de millê zanîstiya sînemayê ji em biçin dîsa destpêka wî millê rojhilata navîn de dibînin. Vî alî de mesela çawa dikirin ev tecrübeyê rojhilata navîn de hin cerbandinên wisa piçûk çê dibûn. Mesela ronahî tê piştî ronahiyê mesela cismekî datînin ber ev cismê di kunekî piçûk de derbas dikin ev vebeyna xwe ser zemînekê din de dibîne. Bi vî avayî bîngeha milê vebeyna cîsima çaba derbazkirina zemînekî lêgerînê wî berê de henin. Wek welatekî Bindest Kurdistan hunerjî pir zêde pêşneket tê da. Em dikarin ama ji wir de dest bigirin yani. Bi têkoşînê re aslında hunerjî hêdî xwe da der ava kir. Servê esasî sînema jî wisa derket öyle yani. Xwe anî ziman sînema bêguman bi têkoşînekî derdikeve. Xwe anîna zimanê vî milî de derdorê aslında têkoşînê de derdora şoreşê de mirov dikare sînemaya yê şoreşê dest bigire. Sînemaya şoreşê mirov çawa dikare penase bike. Têkoşînekî tê meşandin sînemaya şoreşê jî wiya bingeh dike aslında ava dike tîne ziman. Sînemaya şoreşê çima pêwîst e? Ji ber ku şoreşekî çê dibe yani têkoşînekî pir berfireh heye şerekê te meşandin mirov dixwaze xwe bîne ziman wek însanekî wek welatekî wek zimanekî wek pêwîstiyê jiyanekî yani mafê jiyanek ku heye ji destê me hatine girtin em dixwazin wana bi sînemayê jî bînin ziman. Eğer tu velata xwe ava nakî tu nikarî sînemaya şoreşê jî ava bikî zaten ew jî xwe wisa dikare îfade bike. Têkoşîn û sînema em dikarin bêjin navhev de bi hev re aslında tê meşandin. Li derdorê têkoşînê de em dikarin behsa sînemaya çiya jî bikin. Wî milî de sînamegerên ku têkoşîn dane ava kirine vê karê çiqas jî destê wan were dane meşandin kedekî pir mezin dane. Ew jî di nav vê têkoşînê de astekî pir mezin girtin. Li ser vê esasî girtin, afirandin. Çawa afirandin ne ku derdora xwe de girtin anîn. Ew bi xwe dîtin, ew bi xwe jiyan kirin, pirskirêkan jiyan kirin. Dilê têkoşîn aslında dilê xwe de dan avêtin yani. Li ser vê esasî jî em dikarin bêjin yani afrinere yê sînemaya şoreşê aslında bingehê xwe ji çiya jî digire yani. Bi têkoşîna çiya re. Çima çiya? Çiya çima ew qas giring e? Kurd her tim xwe dane çiya bi çiya re xwe parastine. Ji ber çiya ji bo Kurdan ji bo me aslında em dikarin bêjin welatekeye yani. Welatekeye civakek ava dike. Çima civak ava dike, çima ev dike çiya karakter dide ji ber ku. Kesayet derdi xwe öyle yani. Şoreşker jî servê esasî ava dibin. Yani naham em bahsa gerilla jî bikin aslında gerilla kesayetekî ava buye yani ji çiya ava buye ji ber Kurd li çiya jiyan kirine yani. Dirêka xwe de ji çiyan tên yani. Niha jî têkoşîna xwe pir bi xwezayî li çiya didin meşandin huner jî wisa ye. Destete de ew qas derfet neve jî li çiya bi têkoşînê tu dikarî pir tişta bînî ziman
ku naha hünermenden li çiyaj olsanı, sinemegeran li çiyaj olsanı yani. Derfet ne bejim, ke de xod vana derdixin hole. Diroka van pır kevne. Aslında hani diroka kurdan mırovdu kare despigri bes zına xozum kevme evqazeve. Beri aslında evji yani hani dema insaniyet, dema gerdun avabuye, lır hüner despekriye, derketiye, devinim de bejin ya. Her tim dınav tevgerede xo ava kiriye aniyet haya asteki ama liçiya hüner xo her tim xozaya aniye zaman despeki. Hani beş sazı bun aslında. Usa derketiye peş. Pişra xo hedi sazı kiriye. Sinema aslında hani pişti müzik embejin, şana embejin, öje embejin. Piştivan usa hedi xo avakir. Liçiyaj usa bu yani. O ek diroka sinemaya, sinema pır ne kevne yani. Jivene bigre pişra zaten xo evdike, avadike o ek sinema. Diroka evine pır dure. Liçiyaji em dikarim bejin yani hani despeki işte şano hünerin din xodane der pişra artık sinemacı xo aniye zaman. Serve esası muravdı karı beje yani hani filmin kulliçi hatine çekirin belki pır zede belavji ne bun ama hatine çekirin yani tekoşine ane ne zaman yani ev hemi dirokeke yani sinema dirokek ava dike yani dinav nerede evji parıxa ava kirine de dirok ededigre yani hem de karım ya usa penase bikin. براستی بلکه پر خیزی که زراب نوبری و تلی که زراب نوبری هر یک وانده هبه اوجی ارکی که سینماگر گو کسی دوار سینما ده کار بکه اف جدابونه پر زرابونه نوبری تایبت نوبری تیوی دا و ده سینمایی دا جبر گو هر تم تما پیشکتن سینما چه ده بو او فگرامی ما گوتیه تیوی چی کنی بکارانی او جخوا پیشکتن لی اما بلکی دکشاندنی و ایناین دا د فکر دا درامان دنابری مجارن کو د تیوی دا د بوشین جدای مجارن کو سینما بگری جدای د وردا پر خیزن زراف های به تایبت از بیم پر گریدای و به تکنیک و به لیستگوان و به کامیرای و چه و کامیرا تفکری میزانسینی کامیرا جدا به د تیوی دا و د سینمای دا سینما بلکی جهودو نقطه برداومی که جیانه برداومی که دیمانه برداومی که هر تشکیله اما د تیوی دا قطقطی که کد جهودو قط برم پر گلکی های یعنی دوی چارچفه دا تشنی پر زراف های مرکانه وانا دا به اف جدا بون دنابری تیوی و سینما دا آفاده که کامیرا تایبت تفکری و مونتاژ و رنگ دوی اف دل تیوی و سینما چیکه جهود جدا تماشاوانه و هول دوی اف پر جدا بون دنابری وانده های پیشتی مثلا ام بنرین سر کاغذا مثلا دیمنا ام دبین سینما تایبت وک دبین حرکباریا دیمنا یا دیمنا ثابت وقت تو تینی گلهف حرکباریه که دمی که ناو دمی که ده تو حرکباریه که دیوی و دیمن تفدیگره اما اف حرکباریا دیمنا نه به کامرای دست بیکر هیچ سال 19 ده بریا کو فوتوغراف درکه و درید انسانا چی دکرن درید مثلا فوتوغرافا یک به یک دیمنا فوتوغرافا دیانیتن گله سر کاغذا یا جی سر جسمی کی مقاره کی مثلا تفگر دادن دیمنا میناک از بیجم مثلا 5 دست هبه مثلا 5 جرا 10 جرا aynı دیمن خیز بکی مثلا وانا مثلا تفگر کی داده تفگر کی ama mesela 1 2 3 4 ama mesela nav sani ki de tuvana pay hev bidi harikanın hareketi ki tevdigere jehev qutne ki pay hev bidi esas legerin evi ve çaxı de henin tabi derbaz sesala 19 de şore şehri mezin milli sinemayı da em eger binirkinin 1830 diye de makine fotoğraf ederdi. Ev esas bingeha tabii ki sinemaya. Çünkü sinema hinek milevi edi derbaz buna gredayız şoreşa sena tepeşketina teknoloji xwatine zaman makine fotoğrafı tabii şoreşa heri mezine ve çaxı hatta tabii navberade 1832
1895 navberê de nêzî 5 sal heye. 5 sal bêtir heye. Tabi nav vê navekê de nîqaş çêdibin, derî fotoğraf kişandin. Her ku diçe her çend sala carekî em dibînin ku pêşketina teknolojiyê çêdibe. Mesela destpêkê makineyê de mesela ronahî di makineyê de hebskirin. Dema pozlameyê, dema kêşanê. Mînak hatta dema destpêkê hettanekî fotoğrafekî tu bigirî gerek ev cisim yani hatta deklanşör pêlê deklanşörê bikî çi dibe mesela gerek 10 dakika tu li bendê bimînî ji bo ek bike. Mesela makine gerek ev dîmenê hem ronahiyê kontrol bike, cismê hafız bike. Mesela vextekî lazım dibe. Piştî çend sala ev dibe 2 dakika. Piştî çend sala herî hedî tevger dibe. Piştî demekî em dibînin em dibin ya esas peşketina teknolojiya sinemayı yani teknikê sinemayı ve peşketina evlejin jeredbecin insaniyete buxaya. Demek ki delil eke merak dikin yani yekî navî ne şaş Mayer heye dema 1860 da van dema de dixwazin tevgera hespê ek bikin gelo hesp dema baz dide ser hevayı da lingê vê hevayı da dimîne yoksa la erdeye dema 4 gavkî bezde. Dixwazin viya bişopînin. Çi dikin zilamekî bi nimûna wê maye mesela çi dike 14 qam fotoğraf makinesi. Makine mesela datîne gel hev sistemekî girê dide hesb dibeze heman gavê de ev makine 14 makine fotoğrafê dikişine. Dibînin ku eger mesela destpêkê dibînin ku tamam hesb dema 4 gavkê dibeze ser lingê vê hevayî de ne ama tişek din jî ferq dikin yekem car. Divê ku di fotoğrafa de demek ki tevgerê em dikarin tevgerê bidin. Dema fotoğrafa payî hev didî te didî herêkbariyekî di ek dikin mesela dinêrîn ki hereketekî çêdibe. Mesela piştî vî dedî mesela yekî ne şaşbim li İngilistanê zilamekî mesela çi difikire dibe ya ez daha pratik bikim ez nikarin her carî 14 kamerayê eke 14 kamerayê em dînin pay hev û fotoğrafa bikişin. Çi dike bi sistema dabancayê silahê mesela vek şuna vek sistema silahê kevin evek mitralyoz bifikirin filma sistema girêdayê şuna fîşeka filma datîne. Dema pêlê maqereyê fîşekê dike ev 14 hev carek de dizivire. Şat dibêjin jêre. Esas peyva şat jî ji vê derêtî. Çi dibe demek ki carekî de sanîkî de em dikarin hemiya girêdayî hev bikin. Destpêk ez heval Xelîl bi bir tînim. Aslında destpêkî bu yani bi kurtasê heval Xelîl heval bu yani. Rastîce heval bu watedayîna jiyanê wî pir kur bû. Ji bo wî jiyan wate bû yani her tiştê wate dida. Gerîla ji bo wî ne normal bû ne olsa insanên normal bûn. Her keliyê wî wate dida. Rüya her insanekê de, rüya her gerileyekê de wateyek didît, jiyanek didît. Dixwast wana ava bike yani hani bi weneyê xwe, bi kamerayê xwe wana bîne ziman ku wisa jî kir yani. Haya dawiyê jî wisa jiyan kir Heval Xelîl. Heval Xelîl dema yani zaten ragahandin ede jî kar kir, ser ragahandin eder basî sinemayê bu. Destpêkê li çiya got yani ez sinema bikim. Filmê wî ya destpêkê zaten newek filmê tirêj min bu xwe jî cih girt da. Çawa yani hani ne ku me pir tişt dîtibû, me dizanibû em di nav çekerê de em aslında em fêr bûn. Yani Heval Xelîl jî wisa bû ama pêşeng bû Heval Xelîl. Mesela di got ez ê bikim. Bi biryar bû, lêkolîn jî dikir. Didît jî yani hani çawa dikarin ava bikin bir milliyê de pêşeng bû. Çawa pêşeng bû? Mesela tiştekî were kişandin. Destpêkê ev dihat. Te dida nîşandan yani ciyên
pır ev heye. Mesela bejin nav ave de tüye derbas bebe. Av pır kurt deherike. Despek ev bu xadık diket navda. Jibo baveri bide, jibo te rahat bike. Mesela bir milliye de peşengiye ve rastici pır bu ev bu yani hani heval bu. Heval Halil de fikriye yani çava bu fikir bu armanç nezdi bu. Yani çıma sinema dikir dizanı bu Heval Halil yani. Vatede de o sava dikir. Heval Halil hani pır film kişandın. Haya mesela bu projeye ki haya xas xobigine serhadeji ağrı agri ne giyişt ama reye ve her timci bu sinema geran zaten reye ke piroze liçya mesela derfet ne bun demam edik şant mesela bejin kamerayı kitene be ye normal kamera medik şant işte bejin bu projektlerin yani ronayı tene yek tene bu belki usabı yani hani pır bu derfetin zahmet aslında Heval Halil gaven sinemayan şore şavet aslında hem de karın Musa penase bakın bejin yani az ya dileki rahat karın bejim ku sinemaya ya şore Heval Halil keda pır mezine o peşengeci bir miliyede jiber revşenku mesela kar bu hin derfetin pır rahat dava bike ama şoreş lukur desbekir çava xuava kir Heval Halil xas tam ortavide xuava bike bu sinemaya tam navende de xuava bike servi esası devji berna da yani çiji jiyan bike devji berna da cara yeken bu mesela kesnizanı bu çavacı bebe ama Heval Halil bu ısrar got ezibikim kirici yani ev gotun ne hesane ezibikim yani dema tezman belki rahat be ama ez bikim kirinavici ne olsa hesane ne bu tene murov dikar bu peyveki mezebike yani dınavır da jiyan kirina van tışta girike murov gerek vana bibine yani tışvi peyve çiheye çihatine jiyan kirin gerek murov vana bibine erişeye serti derfetnine destete de listikvanine tişteknine ama ye heyi tu aslında vek şöre şeki avadaki yani avakırına sinemaya ju usadı be. Mesela listikvan ki hem o xozayine yani hem o gerillana usadı leyzin. Yani yeki kameraya bir kartine perverdeyim pırmezin ne ditine yani tişt tene bu perverde avanabım perverde tene dınav çar duvara da avanabe yani yani dema tu çediki da afrinne avadiki kardiki zaten tu hoji perverdediki parçaya gici perverdi yedine yani hem de karmusa des bigrin sinemaya şoreşe gaveki pırmezin avet hayana yani işte Heval Halilci yani pır Heval henin dınav sinemaya şoreşe de karkırın ev kaz berhem derket ev hemu bıgav sinemaya şoreşe aslında ev kır yani hani mezin kır yani dikarım bejin hani sinemaya kurtin yişti astekinna ama bu evere mesela bejin ne teneçiya bu bajarendeje sinema peşketin yani sinemaya çi aslında sinemaya şoreşe ez bejim ev bu haji xora bu peşenk yani embejin metropolan gundan sinema peşdikevin edi erga van küçüke ama peşdikevin her tiştusa bıgav tuye peşbikevi tuye xobigini asteki jibi asteji tuye bigini xobigini cincuda evji usaye yani bu tekoşinere aslında sinemacı em de karın usabejin peşket o Heval Halilci peşenge ve sinemaya şoreş em de karın usa penase bikin. براستی مجار کی پر گرینگه کو مروف تایبت سر بسکنه و کسایت بخوام گلک لیکونی سر کرن بلکی من ناس نکر بوجی من دریک ناس پونه جیش خراب وکر یعنی بروجا به اف شورش تفگر آزادی دست بگیری نداره سینما بو یعنی سینما باش ناس کر بی باش لیکولین کر بو دزانی گو چقا گلم بندست سینما بکارانی و بسر خستی ویجی بکارانی یعنی جه بلگه فیلمان دست بکر گو هستین خوا رامان خوا آرمانجین خوا بلاف کر او هشت هزه که در دور خوا چه کرد وی بلگه فیلمین دست بکی تفگر آزادی چه کرنه هشت گو او جبو چه شورش کرد که هشت گو گل به شورش خوا پناسه بکی یعنی
اف شورش ماو دیگه او بلگه فیلم دست پکی تفگری آزادی چه کرنه او گرینگ بود ده مرحله ده وقت ما گوچه و دیروکا سینما تقناخ را درباز بی سینما دیروکا تفگر آزادی ده قناخ درباز بونج بلگه فیلمان دست پیکرن چون کرده فیلمان هدی دم هر تفگر آزادی برفره ده بو آرمانج خواه یک و یک پیکتینان هر دکت پفچونی که جنوبا خانو جنجی دکر خاده آفرانجی سینمای تفگر آزادی عینی بیرنگی بو هدی نها هم دبینن یعنی گلک دچیادا فیلم گلکی باش شکرن روزا ایرو هم دبینن ماتریال اندریج رزه فیلم اندریج چه دبن جبو آرمانجان پیک بینه جبو زورداریا لسر گل و هیم برفره دبی بلکی دست پیکش بو گلک کرد بو لینها چارچوبه نتها دموکراتیک و تفگری آزادی گلک رولکی دلیزه بگمان سینماجی و دور گرینگ و رول گرینگ ده پیک آنینا نتها دموکراتیک دابه تایبەت لە فرانسای و لە ئەمریکای دوو ئێک دەرتێن مثلا یەک ئالیە ئەدیسۆنێ دەرتێ لە ئێک ئالیە لومیر هەردوو برا هەنن vana mesela gerine van tabi em duxwazin bi vî avayî daha dem dirêjî ne sanîkî du sanî duxwazin tiştên daha dirêj bikişînin ja çünkü hêza sînemayê hêza vê teknolojiyê her ku diçe bêtir tê fêm kirin yani Edison û hevparê wî mesela cihazekî ava dikin jê re navekî datînî jê re dibin kinetografî û kinetografî te peyvekî ji eslê xwe Yunanî ye tê mana kine û grafî çi yani nivîsên bi tevger ev esas te êdî vê çaxê vê navî datînin bi gotina sinematografî jî ji vê awayî tabii em esas mesela sinematografî terît milê vî girêdayî akademiyê girêdayî nirxandina hunerê esas gotinek ji vî dorînî ne yani nivîsê bi tevger yani ev giring e tabii cihazê ku Edison ev çêkirin terît bi şexsî bû millet dikaribû yekeyek diketin rêzê yek bi yek mesela ev filmê temaşe dikirin ja bes terît milê vî ticarî jî heye çünkü ji vî êdî mesela patentê vî digirin û ticaret dest pê dike bi pêşketina ticaretê bi pêşketina daha zêde pere qezanc kirin esas te teknolojî jî pêş dikeve yek ji van lêgerîna wê ye milê vî zanistî alîkî de çünkü ama êku esas sînema dike sînema dîmana heyî bi civakê re parvekirine işte vê derê Lumière her du bira birayên Lumierê binavê mesela ev mesela cihazekî çê dikin êdî bi vê cihazê mesela hem projeksiyonê û hem kamerayê yek dikin û heman demê de mesela filmê ku 4 deqe 3 deqe vana dikişinin bi civakê re ek dikin yekem car 1895 de li Grand Cafe li Parîsê civakê re dixwazin bin qabû de dixwazin film bidin nîşandan milletê kom dikin û qabûyê de ek dikin film didin nîşandan tabii civak li gor psikolojiyê vê demê li gor rastiya vê demê insan cara yekî bi berçavê xwe jiyanê dervê xwe dibîne zindî tiştê ku insan yekem car di xeyalê xwe de ava dikirin belkî dihanîtin bîranînê xwe mêjiyê xwe de derbas dikirin ev tê berçavê wî esas ê ku sînema dike ber bi hunerê esas vê çaxê derbas dikin wexta yekem car insan dibînin ku trenê ku tren ser diwarêkê de perda sifî de trenekî tên servan insan destpêkê şaş dimînin dixwazin vê derê terk bikin hinek baz didin hinek direvin ev çi dike bu xwezayî hêza sînemayê mesela derdixwebûlê demek ki huner ku no ava dibe esas vê çaxê hê nîqaşên hunerê derneketiye ama
دیمنه که درد فیلمی که تی برچاو انسانا چه باندور سر انسانا دیگه. یعنی اگر انسان بریا 130 ساله بفکره 130 ساله بفکره یکم جار تشتی که وسا یعنی انسان بگومان شاشمان براستی بلکی ند خونده بو و ند خیالانده بون که درفت کی وسا در روجاوا دوری آواکر یعنی نه بریفه ما سر سینما ده تفکر آزادیه ده پیناسه کر مگو چوا ده قناخ انگلک را درباز بوه چوا آرمانجی خو پیکتینا لی اما در روجاوا ده بلکی کسی دگو در روجاوا ده جیان دکر خون و خیال می تنه بو گو ایکانه به خودی استاتو و بردوام بکی و تشکی به آفرینی به تایبت دوالی هنری ده هنر بگشتی نه تنی سینما للسينما چاول روجاوا دست بکری هین دنگی که بچوکه دندکی که آوی دخوازه گو بشتلک افجی هم مجیان کر بخوا یعنی وقت کومینا فیلم بلکه کومینا فیلم روجاوا دست بکی 2015 و دری آوا بوه کارن باشات کرن فستیوال که بناوی هات دار خستن فستیوال روجاوا یا ناو نتاوی لکیلک و پشتیوه هدی لعفرینه کومین هات آوا کرن در عفرینه دا گرک متریال آماده دبون براستی قناخن گریم بو بلکه ما حس ندکر لیدم از قال عفرینه دکم مدزانی پشتی از عفرینه در کتمه چه و دجمن لیکولین گلک لسر مدکر لحمو وارد چاند و هنری پشتی هم کوچ بون مدزانی گو آرمانج نداگر کرن عفرینه بو آرمانج حلاندن چاند کی بو آرمانج او بو یعنی ام تماشا دکرن گلک ام تماشا دکرن د مرجن گو مروف ندخون خیراده به در که درفت کوابه پر هز چه بو هزی کی گلک مازن دماد آوا بو ما خواست ام گلک تشتاد چه بگن یک جه سینما بو جبروی کومینا فیلم آروجا و العفرین ما آوا کر دوی دمه دا قناخن پر گرینگ را در باز بون هن کرده فیلم دوی دمه دا چه بون به دست بکرن و آوا کردن کومینا فیلم آروج آوال عفرینه وی دمه ام قناخ دیروکی رو ام کانون بینم در باز بین قناخ کو ام خواست مشهورش حلبه ام بلگه بکن به ام زانه بین کو تشکینول عفرینه بقوم یعنی روجا یکم دیکشاندن فیلم مل حلبه جبو برخدان شیخ مقصود ایریش دولت ترک سر عفرینه دست بکر وی دمه تبیرامن مجالك شار كرن ماجو فيلم لورن وهنا الفر تشكيل ورد شيء دبل وك من باشك خواب ببینه جت تفجار آزادی ام جبو کار که جبو حلبه چوبون ما تمام کردم وگرن عفرینه ده عفرینه ده ما گلک کامیرا ندسکنی ویدامه ده ما گلک بلگا گرتن گلک کورتا فیلم گرتن یه گرینگ ما هیس کر تشتی ما کری کنگی گرینگ بو پشتی گوام بزوره ام جعفرینه کوچبر بون دبون کنادا ویدامه 5 فیلماتن رساندن جتشتی کو دوی قناخ شر و برخدانی درباز بو کمیره ما وقت جاوی مرو بو ندستکنی برخدانی چوا بو گلک شهید هبون او گشاتن بلگه کرن بیکو امزانه بن هفتش تمی بیکو امزانه بن به پلان سازی ما کار دگر به پلان سازی هستن مد لیست ویچاق هستن مد هشتن ام تشا بکن دبن کندا ما خواست ویدامه ام لسر روی زاروکن خمگین امکانه بن کنه کی آوا بکن به پلان سازی ما دیمانی خو گشت دگرتن دیمانی چا ما ویدامه آمادهکاری شانوی کی جیده کر چه بو زاروکان بو دبن کندا چا وات شانوگه کی آوا بکن تو بلگه بکن مدید او تشتد دبن کندا ما کریه او تشتنگو کامیرین ملعفینه گرتی چیرو کفدو تمام کر بلگه یک فیلم کی ویدامه ما آوا کر لكلاك ودسي فيلم من دنجي سر وحشيات دجمن شوا سر ما دهاتيه شوا عثماني بشدف كره او ويدامي 5 فيلم او 5 فيلم ناجي ام بي دربازي فستيفال كوباني بون بخاي كومينا فيلم ويدامي بناوي كوباني بول كوباني داركت او 5 فيلم براستي ويدامي هزكي بلكي نها ام ليد كارنجي وي هزا ناجش كي صار بوا
وی هزه هشت هم وی پنج فیلمنا لهمو باکور و رجالات سوریه بگرین هم مورالک دا هم کنی ام لید گرین و هم او ماتریال جمعه بو تجربه یک که ام هین خورد ببن بلکه دعفرین دا هر تم دما مروف تشتاون داده که به هیسته که چخوا نرخی بلند بو جبروی نها کاری ما جور بلندتر بو یعنی بلکه ما دخواست ام سینما دعفرین داوا بکن لدعفرین دا پنج فیلم در نکتن دبن کن دا پنج فیلم در کتن او به کورتاسی هم کانن او ماتریال دست مدا چاو هاتون افراندن لهین دنده که لکلا کوی مثلا کومینا فیلم گاون باش داویدجن ریزه فیلم اندریش چه بون اوینا کرد چه بو فیلم برخودانی کوبانی چه بو و هر وهانا فیلم بردوام دبن کورتا فیلم جی بردوام دبن ام دبینن هیوی یک مهای براستی ام دبن لروج آوا سینما دنده که بلکه لکردستان اف درفتین ها لروج آوا تنه لکردستان گشتی لروج آوا تیچه ام باش بکار بینن هیوی مهای لی اما گاف گره که من درباز گوهارتن ام چوا دست بگرن ام چوا ویدنده که براستی بکن شتلکی اکادیمیا گرک مه اکادیمیا بلکه ده پرسیداج درباز بو اکادیمیا چوای ام چوا اکادیمیا پیناسا بکن اکادیمیا جبو ما چیه او گلکی گرینگ ام ناس بکن پیناسا بکن جبو ام کانه بن گاوین خواه پیش رو جبافیش هوال خلیل بریتان بخوا جیان کر هیس کر yani ev pir giringe xoj derve nedit derve vek mijareki des negirte heval Halil gut ev parçayık mine ez viya binim zaman heval Halil usa nezbu usa vakir dema tu parçayık xo bibini tu xo nav vit işte de bibini tuye hin pir xoşiktir avabeki ama her tim tu sinoreki deyni tu ne karitam avabeki yani Beritanca usa. Heval Halil aslında Beritan hiskir. Çava hiskir. Yani Ciku Beritan şerkir, Ciku Beritan meşiya. Hatta şehit ket. Vur ve şartı bun çu. Deste xo kolant derxistin yani Heval Beritan. Jiahe. Yani Heval Halil gav aslında Beritan şopant. Cem Beritan Heval bu. Usa bu, dema usa bu heval Halil Beritan derxistole. Jiber heval Beritan femkir heval Halil yani. Buxa femkir ko heval Beritan çuxas bike. Jiboviji ne hesane. Yani hani şere Beritan ku vek fedai daye meşandın vek fedai şerkiriye hayatın eve şehit ketiye yani gav bana hiskirin ditin mesela tu tiştekideki eğer derfete de hebe tu biçi jiyan biki vantışta tu pişra çebeki tişta eve hin hoştur derkeve yani sinoreki ne deyne navkode heval Halil usadıkır yani sinor ne datini o vate da her tiş bu vate bunun despek edici got ya heval Halil bu hoş da ne zaman yani jiyan kırınam buha zaten vateye. Yani şoreşker vatene, jiyan vateye, her tiş vateye navi vate boyunne de beguman sinorji ne be tüye pır tişten hoş derkini yani. Mezandın evi ye hüner artık bu şoreşe avadı be, tekoşina avadı be yani bitiliye ki tu dama tetke evdeki, pelediki ne burada yani tişteki pır eve mezine. Heval Halilci mesela yani bir kamerayı ki aslında gaven sinemaya şoreş pır mezin avet. O evci Beritanci giyişt asteki. Berivi işte ev hebu. Tireş hebu, nepenin, rüyeme hebu, ayne bejne hebu, vana hemiyacı. Kır o gav aslında evci mezin kır yani. Berheme xwe mezin kır ama ev berhem hemu ne biseri xwe bun. Hema aslında tişteki avadike yani. Hema aslında navhevde yani jihevde kutninin. Yek edin avakır. Heval Halil usa mezekir yani. Jibovici hem de karın bejin Beritan aslında asla Heval Halil de diğer kırın. Filma Heval Beritan Çalakiye aslında Heval Halil buha ya vek Beritan bu yani. Film evi
çalaki eval beritan çi buvatiyevi filmce ev aslında. Giyi asta yani heval xalit be filme xo gahant asta beritan. Em dikarin olsa penase bikin yani. Evci ne hesane. Yani gerek tu her tişte xo, dile xo, mejiye xo, Almanca xo, her tişte xo ev biki yani. Çaba ben Türkiye'de bejin ya ona yatıracaksın yani. Xo dayevi yani. Jibovici em dikarin bejin yani filma heval beritan, be filma heval beritan heval xalit xo gahant asta heval beritan yani. Em ji mamosteyê xwe fêm dikin ku sînema zarokên hemû hunerê ye. Lewma hemû beşên hunerê di nava xwe de dihewîne. Mijarên sînema berdewam in ji bo xelekan û li benda me bin.